नमस्कार आपण मानकु आपण मानकु नूतन वर्षर अनेक अनेक शुभकामना और अभिनंदन। आपणकर ही नूतन वर्षटी अनेक शुभमय हो। आज आपण मानकु आमर फैमिली पिकनिक केमती होची मु सेटा देखैबी। ये होचंती आमर मिस्त्री आउ ये सिलु भी आमर होचंती कि फास्ट मिस्त्री सिलु फास्ट मिस्त्री आउ ये होचंती सेकंड मिस्त्री। गुंफा देखि जिबा हो जिबा एडी हम भांजी भांजी ओ भांजी ई कौन कर काटी शिखिच ओ आउ काटनी हेती छुटिया कर बहुत छुटिया गला आउ ये मो भौणी ये कौन कर माछ आ ये सानबी ये मो माँ आ ये सिल्लू करुजी बापा आपटा कर आउथरा हैप्पी न्यू ईयर को शुभुनी आमको हैप्पी न्यू ईयर। चिकेन बर्तन पकोड़ा करा होजी लगुच इच्छा कौन रानी केमती लगुच तो पकोड़ा खाई चलो चिकेन पकोड़ा हमर पकुड़ी करा होजी तापर पकुड़ी सला परे हमर पनीर पकोड़ा करा हो आ एडा तिकी आउ केतो हम खाई सल्लुनी आ छाणी खाया पे तबे अछि जे परे खाया कथा खाइबो आ बापा हेडे बसी खाउदंती एडे समस्त बिजी अछन निज निज काम रे चलची देखो एक्चुअली आम आसीचु आम ब्लॉक परजम ब्लॉक रो गोटे आम्पलासा को कुटरा बोल गोटे गाँट अच्छी आ से कुटरा गाँव में माँ बिलीशुणी पीठ अच्छे आठ प्रत्येक वर्ष ठीक नुआ वर्ष हो कि गोटे टाइम अच्छी जिते कहार किसी मानसिक थी कि बुधा पकाउ कि गंजा पकाउ बड़ी पकाउ तब भी से प्रथा चली किंतु गोटे सबुठ निरा प्रथा हो कौन ना जी भी गंजा कि बुधा जी जहाँ भी पकाउे एमाने जहाँ भी खाइबा रंधा खाद्य हो कहीं भी खाइबा रंधा खाद्य जदि बड़ो कि घर को नेबेनि कहीं जब घर को नब से कौन हुए ना नष्ट हो जाए खाइबाटा और झाड़ा बांति भी हो जाए गोटे कथार अच्छी तेणु कहीं भी घर को रंधा खाद्य एठू भोजी जहाँ बड़े कहीं नियंती ना आउ यहाँ हूँ माँ बिलेशुणी पीठ तो मुझे टे देखली आपको भी देखी आउ कौन अच्छी ना ये हूँ कौन ना ठीक बिलेशुणी पीठ जो मंदिर अच्छी से जस्ट हाफ किलोमीटर आगे गोटे गुंफाटे अच्छी ये आप जाक आसतु बहुत भल लगे आ मैडम को पचार से तो चल तुम केमती लगुच चल चल आस कि ना टिके थका लगुच कि जेहेतु माने नुआ नुआ जिनस देखार अच्छे तो इंटरेस्टिंग भी लगुच तो भल लगुच देख देख गुंफाटे देख हाँ देखिलु हाँ देखली से आ ऊपर देखे तुम चाहिए चढ़ी पार गुंफा ऊपर चढ़ी हाँ से ऊपर अच्छी ना ना मुझे चढ़ पारिबेनी एक्चुअल जानी ना मुझे सेकेंड टाइम आसी मुझे आगुरी थोड़ा आसी एमएससी पढ़ते टाइम गुंफा भितर कौन थी तू जानिछु ना सेटा हाँ मु सुनी थी कि सेठी कौन सप्तऋषि था ना कौन हाँ तो एक्चुअली से गुंफा भितर 7 जन ऋषि अच्छा सप्त ऋषि अच्छा आ से ऋषि मान आम देखू आ देखुए समस्त गोटे छुआटे केमती लिसनिंग भी कराई ये गाँ लोक मैंने मैनेजमेंट सब लिसनिंग कर जड़े चाहिए से गुंफा उपरको जापर नुह तुम चढ़ कि गुंफा उपरको ना मुझे चढ़ी पारिबेनी तुम चढ़ चढ़ ना ना मुझे चढ़ी तुम चढ़ी पारिबेनी मुझे जानी मुझे चढ़ी पारिबेनी मो माँ आगे जाऊँगी से पूरा आमको डाक आस बोली पूरा आगे आगे अच्छी नुह आ जगह बहुत भल जगह है देखु आम ए गुंफा भितर को जा
ଆଉ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଥାଆନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ ନିହାତି ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓ ପସନ୍ଦ ଯଦି ଲାଗିବ ନିହାତି ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଆପଣ କିଏ ଲାଇକ୍ କରୁନାହାନ୍ତି ବୋଲେ ଆପଣ ଭ୍ୟୁ ହେଉନି ଆମର ଆପଣ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଯଦି ପସନ୍ଦ ଲାଗିବ ଆମେ ବହୁତ ବହୁତ ନୂଆ ନୂଆ ଜିନିଷ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ବି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆଣିବୁ ଆଉ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଇଡ଼୍ରେ କେଉଁ ଜଙ୍ଗଲ ବି ଅଛି ଇଏ ଆମ ସାନବି ଆମ ଭଉଣୀ ଏ ମୋ ଭାଣିଜୀ ହେବ ଭାଣିଜୀ ଆମ ଭାଣିଜୀ ନାଁ ସାନବି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଗକୁ କ'ଣ ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା କରା ବି ହେଇଛି ନୁହେଁ ଭିତରେ ସବୁ ବାନ୍ଧୁଛନ୍ତି ବି ଯାହା ମାନେ ମାନସିକ ଥିବ ନା ଏଇଟା ମା ପୁରା ସାକ୍ଷାତ ବୋଲି କହନ୍ତି ଏଇଟା ପୁରା ସତ କଥା କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣିବାରେ ବୋଧେ ଆମ ଘର ବାପା କହୁଥିଲେ ସେ ଥରେ ଏଠି ରୋଷେଇ ହେଇଥିଲା ସେ ଥରେ ଘରକୁ ଆଣିଥିଲେ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ଯେ ସେଇଟା ତାଙ୍କ ହଜମ ହେଲାନି ଦେହ ଖରାପ ହେଇଗଲା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇଟା ସତ କଥା ବି ଏଇଟା ପୁରା କଥାରେ ଅଛି ସତ କଥାଟା ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ସବୁ ଋଷିମାନେ ଅଛନ୍ତି ନା ଏ ଋଷିମାନଙ୍କ ସବୁ ନାଁ ଜାଣିଛୁ କହିପାରିବୁ ସପ୍ତଋଷି ସେ ଯୋଉ କତ୍ରୁପୁଲହ ପୁଲସ୍ତ ହଁ ସେଇଟା କତ୍ରୁପୁଲହ ପୁଲସ୍ତ ତ୍ରିଅଙ୍ଗିରା ବଶିଷ୍ଠ ମରିଚି ହଁ ସାବାସ ଦେଖିଲେ ନା ତ କିଏ କମେଣ୍ଟରେ କହିପାରିବ ଋଷିମାନେ ସପ୍ତଋଷିଙ୍କ ନାଁ କିଏ ଜାଣିଛ ସପ୍ତଋଷିଙ୍କ ନାଁ ଯଦି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ତ ଆମର ଥରେ କହିସାରିଲେଣି ଯଦି କିଏ ସପ୍ତଋଷିଙ୍କ ନାଁ ଜାଣିଛ କହିବ ଆଉ ଆମେ ବହୁତ ଦୁଃଖିତ ବି ଭିଡ଼ିଓଟି ହଲଚଲ ବି ହେଇଯାଉଛି କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଏଠି ବହୁତ ଲୋକ ବି ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଆମେ ଟ୍ରାଇପଡ୍ ଆଣିଲୁ ମୋବାଇଲରେ ପୁରା ହାତ ଧରିକିନି କରୁଛୁ ଆପଣ ଦେଖାଉଛି ପୁରା ଉପରଟା ଆଉ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ ଆପଣ କେମିତି ଲାଗୁଛି କହିଲେ ତୁମେ ସେ ସାଇଡ଼କୁ ଏବେ ଆଗକୁ ମୋ ଭଉଣୀ କିଛି କହିବ ସେ ଡେସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ ଦେଖିବା ଶୁଣିବା ସେ କେମିତି ଡେସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁଛି ସପ୍ତଋଷି ବାଇ ଗୁମ୍ଫାକୁ ଆପଣ ଶୁଣନ୍ତୁ ସେ କେମିତି କହୁଛି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଡ଼ ଗୁମ୍ଫା ହେଇଛି କେବଳ ଖାଲି ପଥରରେ ଗୁମ୍ଫା ହେଇଛି ପାଟି ଏବେ ଆମେ ଭିତରକୁ ଯିବା ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆମେ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ସପ୍ତଋଷି ବୁଦ୍ଧଦେବ ବି ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମେ ଭିତରକୁ ଏବେ ପଶି ଆସିଲେଣି ଦେଖୁଥିବେ କେତେ ଗହଳ ଚହଳ ଅଛି ଲୋକ ବି ବହୁତ ଅଛନ୍ତି ଏଇଟା ଆମ ସପ୍ତଋଷି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆମର ବୁଦ୍ଧଦେବ ଅଛନ୍ତି ବୁଦ୍ଧଦେବଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ ଲୋକ ବି ବସିଛନ୍ତି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏପଟେ ବି ଋଷି ଆମର ଅଛନ୍ତି ସପ୍ତଋଷି ପଥର ଗୁମ୍ଫା ହେଇଛି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ଏଠିକି ଆପଣ ବି ଆସିଲେ ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କରିବେ ବହୁତ ଲୋକ ଗହଳି ବହୁତ ଏଇଟା ଦେଖା ପାରୁଥିବେ ଆମ ଭାଉଜ ଅଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ସେ ଏଇଟା ଆମେ ଏଇ ଜଙ୍ଗଲ ଆଡ଼କୁ ଯିବୁ ଏବେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୋର ସାନ ଭାଉଜ ଅଛନ୍ତି ଲୁସି ଆଉ ସେ ମୋ ମା ବି ଅଛନ୍ତି ସେଠି ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ଗହଳି ହେଇଛି ଜଙ୍ଗଲ ଅଛି ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ବି ଦେଖିବା ସେ ଗୁମ୍ଫା ଆଡ଼େ କ'ଣ ଅଛି ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆମେ ଦହି ବାଇଗଣ କରିବା ପାଇଁ ପଞ୍ଚଫୁଟଣ ବୋଲି ଯାଇଥିଲୁ ଆଉ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଆମେ ଦୋକାନରୁ ଏଇଟା ଆଣୁଛୁ ପଞ୍ଚଫୁଟଣକୁ କ'ଣ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଇଏ ନିଜେ ନିଜେ ଆଣୁଛି ପଞ୍ଚଫୁଟଣ ଇଏ ହେଲା ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଆମେ ଏବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛୁ ଆମେ ସେଇ ଦୋକାନରୁ ମା ବିଲେଇଶୁଣୀ ପୀଠ ଆଉ ଆମେ ଯେଉଁଟା ଭୋଜି କରୁଛୁ ସେଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଦେଖାଉଛୁ ଯେ କେତେ ଲୋକ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଅଛନ୍ତି ନୁହେଁ ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ପିଇଦେବା ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ଟିକେ ହଁ ଟିକେ ପିଇଦେବା ମୁଁ ପୁଦିନା ପିଇବି ହଁ ଭାଇ ଥଣ୍ଡା ଟିକେ ଦେବ ଗୋଟେ ମସଲା ଦେବ ତ ଆମେ ଏବେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛୁ ନା ଦେଖେ କେମିତି ପୁରା ହେଉଛି ମୁଁ ତ ମସଲା ପିଇଦେଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ପିଉଛି ତ କେମିତି ଲାଗୁଛି ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ହେଇଛି ତ ଠିକ୍ ଅଛି ଆମେ ପିଇଲୁ ଆମେ ଏବେ ଯିବା ଆଗକୁ ନା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଦେଖ କେତେ ପୁରା ଯେଉଁ କଟା ହେଇଛି ଖାସି ମାଂସ ଯୋଉଟା ଆମେ ସବୁ ବଳି ପଡ଼ିଥିଲା ନା ହଁ ଆଉ ଆପଣ ବି ଯିବେ ଆସିବ ଟିକେ ବଳି ପକାଇ ପାରିବେ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ପ୍ରସାଦ କରିବି ଖାଇଛେ ତାପରେ ଦେଖ ସାଇଡ଼ରେ କେତେ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ସବୁ ଦୋକାନ ପଡ଼ିଛି ସବୁ ଜିନିଷ ମିଳୁଛି ନା ଯାତ୍ରା ହେଲା ଭଳିଆ ପୁରା ଯେମିତି ଯାତ୍ରାରେ ସବୁ ମିଳେ ସେଇଭଳିଆ ଯଦି ଜାଗାଟା କଟକ କି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଡ଼େ ଥାନ୍ତା କି ପୁରୀ ସାଇଡ଼ରେ ଥାନ୍ତା ଭଲ ଭାଇରାଲ ପିକନିକ ସ୍ପଟ ହେଇଥାନ୍ତା ଏଟା ପୁରା ଆପଣ ଯଦି ଚାହିଁବେ ବି ୟାକୁ ପୁରା ଭାଇରାଲ କରିପାରିବେ ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ତରଫରୁ ତ କାଇଣ୍ଡଲି ଆପଣ ନିହାତି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ବିଲେଇଶୁଣୀ ମନ୍ଦିର ନୁହେଁ ସେଇ ଯୋଉ ଗେଟ୍ଟା ଯଦି ଆମ ଦର୍ଶକମାନେ ଟିକେ ସେୟାର କରିବେ ଅଧିକ ମାତ୍ରା ସେୟାର କରିବେ ନିହାତି ଏଇଟା ପପୁଲାର ବି ହେବ ବହୁତ ପପୁଲାର ହେବ ଆଉ ମା ବିଲେଇଶୁଣୀ ବହୁତ ଦର୍ଶକ ଆମ ଜାଣିନଥିବେ ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି ଆଡ୍ରେସ୍ ଦେଇଦେଇଛି ତ ଆପଣମାନେ ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଜାଗା ଟିକେ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ ଜାଣିପାରିବେ କି କେତେ ବଢ଼ିଆ ଜାଗା ଆଉ ଏଇଟା ପିକନିକ ସ୍ପଟରେ କେତେ ଲୋକ ଦେଖ ଏଇଟା ପୁରା ବଳି ପଡ଼ୁଛି ନା ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଏମିତି ମାନେ ଲାଗୁଛି କି ଗୋଟେ ମାନେ ଏଇଟା ମାନେ କ'ଣ ପୁରା ଭାଇରାଲ
ना आ जदी माने एटा गुटे सहर रे थांता बहुत popular बहुत पॉपुलर हे थांता बहुत लोक बे अपन आस्ते से नहीं एटा गुटे भितर जगह रहि ना बे तो लोक आछंती तथापि बहुत लोक आसन ना तो आमे बे जीवे देखन दुकान देखे दोजी हमर जगह आसला हरी आमे बे पहुंची गलो आम स्पॉट रे आइसक्रीम नोजे 17 आइसक्रीम नोजे ना 20 टंका वाला 17 आइसक्रीम तो आमे बे गले समस्त खाइबू समस्त को टाइट भी लागुथबो तो आमे बे गले आइसक्रीम खाइबू समस्त को माने समस्त वेट कर चंते हो जबे बे हो एटा बर्तमान मसला पांपड़ पाए आमर काकुड़ी पियाज टमाटो धनिया पत्र सब कटा चली ये देखिपार छाड़ी बर्तमान काम करुच्ची मसला पांपड़ बर्तमान हम ना चली मसला पांपड़ देखिपारे पांपड़ छणा है से कोबी ऑल क्रेडिट गोस टू ये डीपी नाही मु बनेनी आउ के बनेची मुही बनी मिछुआ कम कम का नरमी जीव पांपड़ देखिपारे पूरा मसला पांपड़ पूरा खाई दौचु आ खंड रखी सी केमती लगुच कह बहुत बढ़िया है एक्चुअली आमर खाଇବା ହେଉଛି ଯେତିକି ହେଉଛି ଆମେ ଖାଇ ଚାଲୁଛୁ ଚିକେନ କଷା ହେଉଛି ମିସ୍ତ୍ରୀ ଚିକେନ କଷା କରୁଛନ୍ତି ଆମର ଆର ପଟରେ କ'ଣ ହବ गरम पानी सेटा हम ଗରମ ପାଣି କ'ଣ କରାଯିବ चिकेन रे पड़िबो गरम पानी टा पकड़े टेस्ट टिके भल आसीबो ଚିକେନରେ हां चिकेन जे कोनसी मटन हो चिकेन हो गरम पानी टिके पकड़े ता टेस्ट टिके भल आसी ମିସ୍ତ୍ରୀ ଏଠି ଡିପି ଖାଉଛି এই দিকে কিছু কেন খাইবো କେହି ଖାଇବେନି ସମସ୍ତେ ଖାଇସାରିଲେଣି ଏଠି ମିସ୍ତ୍ରୀ ବାଢ଼ୁଛି ଆମର বাইগন দিন ধই দিও খালি ଆଉ ଏଠି ସାନବି କାହିଁ ସାନବି ଆସୁନି ମୁଁ ଏବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ମା ବିଲେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ପୀଠ ତ ଆମେ ତ ବାହାଘର ବର୍ଷେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ଆମେ ଭିତରକୁ ଯାଇପାରୁନୁ ବାହାର ବାହାର ଆପଣଙ୍କୁ ଜୁମ୍ କରି ଦେଖାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ମା ବିଲେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ପୀଠ ଏଇଟା ପୁରା ବଳି ପଡ଼ୁଛି ଆଉ ଯାହାର ମାନସିକ ଥିବ ବି ସେ ମାନସିକରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଅଛି ବି ଦେଇପାରିବେ ସବୁ ଜିନିଷ ଏବେ ପୁଣି କ'ଣ ଖାଉଛ ଏବେ ଖାଉଜି ଚିଲ୍ଲି ପନିର ଚିଲି ପନିର ଏତେ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ପୁଣି ଆହୁରି ଏପଟେ ଜାଗା ଅଛି ପୁଣି ତାପରେ ଆଉ କ'ଣ ଖାଇବ ତାପରେ ପୁଣି ଚିଲ୍ଲି କୋବି ଖାଇ ଖେଳୁ ତାପରେ ଅଣ୍ଡା ଚପ ଅଛି ତାକୁ ଖାଇକି ତାପରେ ଆମେ ଯିବୁ खाइबो खाली खाइबो खाइ के दिबा आवसी बारे में सब बुदियो खाइ लास्ट आमर रहा चिली पनीर पर चिली कोबी सब खाई खुआ सारू बर्तमान बाहर चक्कर अच्छु आए बसी टिपी 4 थर खाई सारे आगुरी आम जानी जे जहाँ माँ बिलेश्वरी पीठ रंधा जीव से सब जिन घर को निजी ना तेणु आम जहाँ बड़का खाद्य थिला आम से सब जिन देदेलु आपको वीडियो पसंद लगे निहाती सब्सक्राइब करेंगे थैंक यू।